Riri ni ithaa ria Weru Wikendi. Arimi ba miraa ni beethiritwe bakiringika muno nyuma ya thoko ya miraa ya nthiguru ya Ngeretha kuingwa. Bubu ni bwatumire bachokere ya Somalia bunene ire kinyoka itene kamwe yokirie thina na kuringithia bunene biashara ije. Bubu bwatigira arimi na biashara bakimira kinande na kibaruga gya gutwa thoko ingi cha miraa. Tukuinka Inthiru ripoti ya kumira kwa thoko ya nthiguru ya Djibouti ni yatumirirwe na Bobo ariukia wirigiro bwa biashara ije guchokera na mururu mojo munene. Indi mbere kinyangu kwemeria mpempe thoko ije ni anjiritie kugea nyenje arimi bagikarataka batena witikio nayo no inande akiaria mwerekeri wa nkiama ya AFA akiuga ni tuthina tukai na tukathira na biashara ije ikagirana nikyo tukuria uge bwaku gukonia thoko ije njeru ya miraa kurina wirigiro bwa thoko ya miraa ya Djibouti kwagira arania bautu kukurukira 23578 niyo namba yetu ya SMS kurukino idroge tugwatithanie mwako mwako kukurukira mitandao yetu ya ukinyaniria aria umbakia kuidroge twamoni jaku na tutukathoma jamwe jajo kiri nteto cha Weru ora twetete na mbere na nteto iji cha Weru Wikendi thaithatu. Unimbita gwantinyari kenywa jani jamwe jatu kubanganiritie kiri nteto chetu. Tongeria mwanya ukirimane gembe bainge bareo linturi kumenere thirikari Rais Ruto na njuri yawe. Mbunge Kirimango chinde kuga wata aritira yubundi makani akiuga nande akamuthitangane kumuthukiria rietwa. Munene wa Ritunguyo obisini ya gavana wa Meru kuga bakagirithia bururu wangirwo gimaja Meru. Atongeria bamara kweja mwondo ntuba maromba bakioria Kenya kugea urumwe na thiri. Mwana nirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi tukanjeria tisocheto mbunge wa gishigo mbunge ya Central Menti Kirimango chine na areganite na miario ya speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubundi ya igoro araugire uturo bwa buru gwatini akiwa Kirima nethiritwo akimotumire imakania Kirima ugite ontuboni borongo na atena gitumia kuritira speaker Bundi makania na mbere na kugantumiria speaker Ayubu atina konda gitike obunge ti ontuba kumumakia akiuga tu wa mbere guchindana no ekirigiti gya siasa gitariria mbere na timanite na siasa baba ingi njorwa kinyabarito hi siasa nkurukia akiongera augite na ndeka akathitanga speaker Bundi kotini nikire akuga no kumuthukiria ritore mutukikare na kurikithia Chuguma yotuku ichoka irwara yumirire. Ni migambo ya mujumbe wa Central Menti Kirimango china agichokia na kuregana na migambo ya speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi. Ire araugire goro muturejo ajuri gwatine. Nethira akiuga keja kuona untu kinyaburi kubuthuku. Thirikari nethira ikimenya tungi uthithitie mantu jau ni mujumbe Kirima. Uni nyankeja gukurunywa kanini. Inyankeja kuro nkethero antimoyo mturo batio choke biuria bionthe imweshimiwa Kirimango chine nandi Kirima na ugite wetu bati gukaria speaker Ayubu na akiuga watina gitumikira kiomba gutuma muraga na akiuga kinyakethira speaker Ayubu na tumiriri na kwenda gitikia mujumbe Central Menti Kirima akiuga wate kumukira ni untu aukanyumene nethirite agechindana na antu bari na Katharin kurukia Ayubu na Ayubu nya chance ya gushinda tena ai eneo anto baleo bakeya bakura para bomba nyigo nchinda balingeta kampeni bwega wote ari sipade usiki kingi mujumbe Kirima na ugite wageta koti kuthitanga speaker Bundi ni untu bako muthukiria rietwa na kumwanda mangenyo akiuga weta mutumiro wa kanisa cha AIPCA na mukuru wa njuri ni bethagira banywete mumate bakoraga kinyabona ndeta koti tandi na thina na Ayubu irietwa lako ngwenda kuthambia
muntu namwe ambakiriri itoruko bwakorota kirima ruga morongo ja speaker bundi no kaja kinyete muthia gitumina ndambia guchwa kiao kiri mwingi akiuga ukanyumene no karaga iria mwingi jwa sentrumenti ati mirandi ya thirikari nene no kubetie akiuga nande morongo ja une ja kinyete muthia akeya nandi gwita akathirwa bubui antu bagwa ni ura ayubu bere mantu TV ni urongo antu betu babu mbiki na ibuje nkoro ekwa na ibuje nkoro ya ayubu ketha ayubu kathugani ti kumbura na ati gwichira ati guni nkwenda omura MP Kirima Nkorokia tetigere speaker bundi akwe akiugwa ari kuthurwa ria mbere ta MCs wa Bothugosi Central ambiririe kurwa na Kiraito Murungi ari seneta na ari kuthurwa kairethira akirwana na Kiraito ari ngabana na akiuga thaiji ari kwa speaker wa Meru ethira akirwana na Kawira Mwangaza Mokana ari Kirima ugite thaiji no kagite wa kurwa nawe nikyo gitumia muchokerete ambiria kurwa nani etho andu akwa ete kugwata ambaka ntake ete kugwata anchambie ete kugwata akona gutekurika iro riu arachokere kuga na ndi uni mubango joko kuthithia ate iyo kumura gutijoro ri murongo muthiene mujumbe Kirima na ugite wate kukana na mutumagira ntumiri na njira thimo rimwe akiuga no kamukanagia akiuga ntukuta ya maandamano ya sabasaba no kamwire na gwete riboti ya kumwira na kumenya na kubanga kwithio bisi cia CDF na kinya kwa wenja na Nkorokia akiuga ramwandikira ntumiri akumana tigana na ritingo gebawe bobisi wamona gwati mbaruba bage siasa na akiuga ntumiri gichonde otoya mutumira kumumakia dino thirete nimu na utionda mwandikira nkimwira no ntunu kwenda kwithia gwakwa kanu urite antu 500 ngakuraga ngakuthiria bubu ke reporter ndeto cia weru weekendi rekwa rieto ni mutuge kare MCs bana ba county Embu ni bamenerete bo katha muchemano jwa kiama kia DCP jurajo athithikire county ne kiumia kithiru bakiare bogete muchemano juju jutari na uguni kire akariba county bakiwa kinini jo agire gavana Mbarire Gitio ni bagweta na mbere na kumeneria atongere baria baikinyerie muchemano ne jo bakiwa ni baretere mpathu gatigatiga akari antu akureta siasa chewiti na mbere ritamwaniki na Nkorokia MCA Awandi Iria igicigo mbunge kia Runyenje thiini wa kaunti ya Embu nimeyumiretie gukumithia atongoria aria mari mucemanio uri wa kiama kia DCP Jumamosi nthiru na kiria marauga ni maturire gavana Cecily Mbarire Gitio kuringana na Terry Mbuchi uria ni MCA wa Kieni North arauga miario iria yonthe matamukire thiini wa tauni ngurani cia kaunti ya Embu yari ya kuruma gavana Mbarire na gutambia rumena iguru riake kuriekaria kaunti ya Embu. Gavana wetu Cecily Mbarire nike twathurire na tutiakenu nundu wa andu kuma kurasa makimuruma turauga bewe respect na ni ta mutumia muthure ni rauga ndire mwaruma gavana Cecily Mbarire mwaruma atumia onthe a Embu county na atumia ni ma respect nake muchangi mwariama wa Wandia Kagari North akiuga nwanginya atongoria matiane oene nigo mabote gutiwa ni andu aria mamathurire igwetu ni kwira atongoria ya onthe wa mundu aena giturwa kionde giotongoria heshimu mwenzake kuka rimwe kuruta andu kurasana tuke turumanie guku gwetu Embu ndireciria kana tuno atume guku Embu tukathie bururi wingi kana county ingi kuruma atongoria. Susan Wariro uria ni MCA wa Kagari South na uria urauga wakorwa ekaria kaunti ya Embu matari akenu na utongoria wa gavana Mbarire makoro magieterera nginyagia kithurano giukite niguo makamuruta gitiri aririo ucio ni gavana twathurire na wendi wetu tutakuringirirwa na ningiuga kindu kiria kiega kwi mwananchi wa kawaida angikorwo nuregua ndu na bata na mutongoria fulani uige kura yaku wega niguo kavota kuruta mundu uri utarenda no ni twaregana na twauga pio andu acio marauka nginya Runyenje kurumira gavana wetu kuo kuri andu wetu matana goma kuri andu wetu matana vivia nginya Rami tutirenda andu agutureterere ndeto cia kuthukangia indo cietu na maundu mengi. Nake MC wa Kieni South niwe Barnabas Njama akiuga atongoria aria marauka kaunti ya Embu makora makireta mirandi ngurani ya uthii wa nambere ni watetimbara na mbatukano cia giuteti uhoro wa andu guka kuma nja guka guko Runyenje kuthoreka micemanio minene na micemanio thia kureta development ni ya kureta Isambi na Irumi
na makiria mono kuruma excellence ya governor ndote ndia tukenete tekaria runyenje tungiuga ndeto ndigatukia gocokero ringi na ndore ya marutite estimate ya korwa makivuthiria mutongoria wetu wa county matukia kwa musama tondu kuthenda utongoria kunyitanithia andu tutongoria wa kudivide andu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tuchokere Meru, munene wa Rutingugi obisini ya gavana wa Meru Daktari Julius Mbijewe na atarĩrĩtie ĩmwe ya ngugi nene ĩrĩa gavana Mutuma kũrita nĩguo gũkire rwang'irwo gima ja Meru. Mbijewe na ithurĩte atĩ kũrũa na mpango ya mũrimũ jwa nyimba nĩ ĩmwe ya njara gavana Mutuma kwenda gũkandana nabu na gũtigĩra na kumba na akiongera na kuga kenda kũingio ntobobo. Gavana na atigĩrĩte Nandi Cancer Center ĩrĩa ntere Meru level 5 hospital nĩ kũrita ngugi nĩ araugĩte kinya wagibo manda ndere masibitari ni untubuga kinya mutheno untubakongera kigina kya ndao kuma milioni 100 mwanka milioni 600 mutugikare na ripoti je. Murungamiri wa Rutingugi obisini ya gavana ni Daktari Julius Mbijewe na ugite kirimba njeti ya mwaka jojwa thirikari. Gavana Mutuma ntwithinkia murandi juria kirite na urito mono ni ugima bwa mwiri. Mbere makiuga Cancer Center ni ambirite kurita ngugi kenda ukandana na murimo jojwa nyimba jura juete mpanga kiri kaunti ji. Mwanga tumba kwa tuina Cancer Center iri operational ikuba kundumia ntoba Meru. Na at the same time, we have kire organizations. You don't better reach na kwa tukikomba kudigi support. Tuida tuna Cancer Center functional na kuumba go treat. Thina ira tuna choche mantoja muri mjo cancer. Bungi Daktari Mbijewe na ugite kirimba jetu eu. Gavana ntwithinkia no ngete kigina kugura ndawa. Kumara kiratuire kire chiringi milioni 100 gwita munka chiringi milioni 600. Mbeja cia ndawa ke chitete kumora chiare 100 million chita 300 million shillings. Bwa kuongera Daktari Mbijewe na ugite bagatigira bari na mubango jomwega jwa gutigira ndawa charekerwe ite kuranjerene gutigira machibitari jonte jari na ndawa na nechi gutumikora kwagirite kenda chigatethia mukari system ya ensure kutenda wa ikumba kwithira ikiura gatigati ira ciareterwe ndawe ke eventually gwita kiri mwanjie ta kuyoya urira gatigati ne. These systems are being put in place na ne atumite munkana and even the cashless system na ito emphasize cashless system yete kulita mbecha na bali ikedere mtandao ne era atumire collection iretanga na kuonekana ndene ya Meru County iomba gwite tomba kwa twina 1.14 billion na kirichio over 930 million chumete kuma masibitari jetu. Na muthiene Daktari Mbijewe aliuga ntuku ya Alamisi kiumia twitite ndipi kithure kindi kiake ja Meru gwikira igara musingi kiri kwanjire oko kwa cibitari ya Meru level 5 ira irigeri gwitia nkathi. Mbijewe aliuga cibitari je atwika level 6 anenkanirwo kiri thirikari nene ikethire na kiguni gikinene mono kiri ya Meru ire gatuma gutwika ntu bakama masibitari wantu bagana kenda na ningerekie kuri level 6 hospital kumaanisha Rutingugi baba itango gisibitari eu para betaro bakirwa 1 million shillings in total mbese bichonde tukeda tugisave as a county kenda chiomba kwithe igitetheria tubetu ba county mirandi yetu ya county eventually otegera mando ya yonde kethe gisave ni akwi bilioni ndene ya mwaka. Kiripotera tetosha Weru weekendi rekwa rietwa ni Mutuge Kare. Tukitana mbere na tutoingi na ndini ati atongerie mwanya bare munini wa gavana county ne Meru Linda Kiome ure wari minister wari Mithika Lentore musiasa Mithika Mzalendo na bangi kathomba ne bamo ba siasa bare bakinyete mambure ne jago chokia nkatho jore wari mumemba wa bondi Rutingugi bwa Meru Martin Mutuma kubai are akiaria Mithika Lentore ajukete kanya kumeneria bo katha Rais Ruto na bunge bare bakugwata thirikari mbaru akiuga bate kumakira Kenya ni areatirekete kinya munini wa rais akimeneria muchemana juria harekite ntere chia irundune Antonia Linda Kiome na ajukite kanya kuringira ndebe thirikari ya gavana Mutuma. Kiatho kini umegi ochogia nkatho
na mbere nchokia nkatho yu ndenda chore bakwa kana guest bakwa bakethania nyabo na njira nkwe kenda kamera mboboya especially my brother Mheshimiwa Mithika Linturi na my sister Linda Kiome wa mtu owero yale kuonde nganto ito kwenda kenda oni kenda teke yako dhidi makosa tebwa dayo tentora nonto mweri okenda kwena anabetete sukuru otentora etena arambe nonto endere mirane ethiririe mbesa na ito kumenya na mbesa teka mira yathiria mbia Somalia tora Patrick Yara imo biashara omira na bangi baba ingi kuona imo biashara omira nende loire bwana Mireti teka ngokosoa lakini we have to talk the truth so that the truth itweke free Deute kwaria ndre aria woni Mireti owe mbona wena kila ara ora Rwanda woni ndena kila ara ora ni mwera kianda eka 20 ao thaiso ndena kila kwa unte kwaria ndre muntu omira katukaria uma authority number 1 babu ibu kumenya katero ya antu muwanja inara airport na muntu mwe osio ni mwana president katukaria kuo ulo ni uma ende tware akuo ukato ikora betaba yukiambia cionthe cia mira baerera twathira bena ndwale omwe na nuicie ndwale atura mundu omira ende tore akuo ulo inkwenda mberwa ngraundi eri watia ate grandi watia kasongo ende asiende uto mkora si mkora muongo si muongo situlimuleta hapa nilileta Ruto hapa mimi silimuleta hapa akasema atafanya hii barabara imefanywa ama hajafanywa muongo si muongo amefanya nini sikizeni hapa babu hivyo komenya mero namba 4 ila to amuringereta kura na support ila to amoyete hiyo ndio tulimpea tukiwa namba 4 we require commensurate support and return kulingana na ile vitu anapaswa tupatie tukiwa hiyo namba 4 ile madharau ametufanyia ni sisi ya kwamba ametusukuma mpaka hili tuweze kumpigia magoti na tumwabundu na hatutamwabundu sababu yeye sio Mungu yule msaliti pia mkubwa ni hawa wabunge wenu ndio wanapitisha finance bill wakiambiwa fama hii wanasema yesa wakiambiwa tutoshe raia kondi konju wanasema yesa tukisema piga mtoto risasi anasema yesa tukisema kuna fees pesa ya fees ya watoto wasome wa maskini anasema yes kwa tongeyo kwenda na nkebo manyithia gavana wetu na gwitanguge muno atoko mama utuko na muthenya ikenda make sure county yetu egweta mbere na vijana betu gavana mbere tembwere MYS na kumichokia ikenda bomba ikona ngoge akomba utothithiria training njara chietu ngoge ira bomba igwita na njara chienu bokathithwa training ya mieri 3 agachoka abonenkera mbeca cia kwamberia ngoge ikenda bomba igochitira ngoge bwibwingwa jawi mantu amega Kuri na wirigiro bwa thoko ya miraa ya Djibouti kwagira nikyo kiuria tugukuria utuko bonaro no kuthugania kuri na wirigiro bwa thoko ya miraa ya Djibouti kwagira itanambira kwaranira about 23578 ni namba yetu ya SMS kurukina utie gichoke gyaku kurukira mitandao yetu ya Facebook na kinya YouTube aratori live kana imwe kwa imwe kagitenega ka Samuel Kuma Ntereti Alare aduga sisi tuvumilia soko mpya ya miraa ya Djibouti na mambo yatakuwa sawa. Unge akauga nasema wanashughulika miraa waharakishe please. Dennis Turanira akaunga Kumantereti ya Kiegoi Antubocho ibwaga no twagweta nambere kwaranira about rikana 23578 niyo namba yetu ya SMS twachokera ni report ya mtu umwe kwithiro akigurarua kuguru kwawe nyuma ya kuringwa risasi kirenkirithano iria ikujiri Ntereti ya Gilgil nyuma ya mabadi DCP gukirithana na borithi ni nyuma kagitagate kuraja okebebe mutambo Kiri mnasemaje?
nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimu kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi nio exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitoba likanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje ki kithomo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi jangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobici kuna maguri ja mega turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 winthe ipo kwa tiogeni. Gweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera muntu mwana atigiara thi kuguru nyuma ya gisangasa kumira maabisa ba borithi baikirithanaga na atongeria bagi siasa pamurengo jwa Rigathi Gachagua ntere cia Gilgil na araba gwikite mucemanio maabisa baba baririkana gutumira tear gas kenda kwaragania kirindi arakinya gukarina utumiri bo bunduki kora gutigirire mtojo aguraritwe kuguru kwawe. Tumekuja hapa tunataka kusikiza ground. Nimetembea, nimekuja Gilgil kusikiza ground. Hapa Gilgil mnasemaje? Hapana, sijasikia vizuri. Gilgil mnasemaje?
Girigiri mnasemaje? Kuru mnasemaje? Harambe! 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 Aende asiende! Aende asiende! Mwizi aende asiende! Muuaji aende asiende! Kasongo aende asiende! Wewe William Ruto, wewe, tunataka tukuambia William Ruto, sisi hapana watu wamekuja kukodisha hapa Kenya. Hakuna landlord wa hii Kenya, na sisi tutaishi hii Kenya mpaka siku ile Mungu atapenda. Wewe hapana mwenye Kenya, na tunataka tukuambie wewe William Ruto, sisi tunakuheshimu lakini hatukuogopi. Ati William Ruto anasema hatuwezi kanyanga hapa Gilgil. Tumefika hatujafika. Tumefika hatujafika. Alafu niwaulize watu wa Gilgil. Ati Ruto anasema ametengeneza mabarabara nyingi sana huku kwenyu. Ati anasema ameinua watu ya bodaboda. Amewainua. Amewainua. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Na ndia ajiba tene kagweta kuraja kwa mukira utungata bwa kuringwa mbicha irana chomba ijikeneta CT scan bubu bumbikite nyuma ya hospitali Guardian area irikangeta kuruguria mashini eje ire kweregerwa kuguna bu kadhaa aje baraba kwenda utungata bwayo kuringana na Daktari Douglas Kiprotich ni ate mashini eje bwithitwe note abakinande mono kiringithana wana chia ukabere na kuiga atethie mwingi bunene. Dennis Mugende na report eje. Sibitari ni angandia ni rere kangeta gishone kyo bunge kia Igembe Central ni ukujiri tu mashini ya kinande ikomenyekana ta CT scan iria ikuthima mirimo yonthe na ikwirikane gatetheria aje mono kumenya na mpwi thina iria iri mwirine. Tumefurahi leo kuintroduce mashini yetu mpya ya CT scan. Ni mashine ambayo iko na uwezo wa kupiga picha sehemu zote za mwili, inapiga kwa slices tofauti kuanzia kichwa ikipiga kwa undani. Ni mashine ambayo ni ya kisasa, inaweza kupiga zaidi ya x-ray, zaidi ya ultrasound. Mashine nyingi komba kuona mithemba mwanya mirimo mutambo na jujuligũrĩtwe na nkiru inyingi ni batiri wa kanisa ya Catholic barokie ni akangeta wamwe na kari na ni bakenerete witi na mbere buburi nturene narua twina gikeno gikinene ndene ya Paris yetu na muno ntureje akangeta rĩrĩa twĩjĩte gũkũnjĩra na kũlaunch macini njerũ ĩrĩa nĩyo twĩna rũtero rũyonka na ĩrĩa kagita kaingia ndo bareta gondo kuraja mutindwa bageta Nairobi nikenda bomba gutegwa tugacokeria Mulungu ngatho no ntukuma ntukia narua rĩrĩa twamĩtharima na twama na yambire kũruta ngugi mirimo mingi na thina nyingi tukamba gutega na ikathithirio aja wirito muno twa facility kumaria yereterwa itethetie antu betu muno batethetie mithembe mingi no twanyamba shura cicumburaga antu betu rirwo muntu ariyemba kuyana maguru na agatethekia hospitali iji aranya turomba wita kuchwa unduma onto mero kana Embu andi tugwata facility no tutetheria na mantu yale yonde ibyo turenda tunapata hapa Kauntini ya Meru mono mwirigone Jojo Igembe gutabarĩkĩtie na mbajo ya mũrimũ jwa kansa mashini ya CT scan iririkana igatethira bunene na bo akariba kuromba gwikinyithia ni kenda baraithwa na kurigitwa. CT scan ni mashini iraithira inene site ya x-ray na site ya ultrasound yomba kuringa mbisha konde ne site kia sibira bonde bena thina tumto akona accident kithena injury kiongo kana kiu tukomumuringa mbisha na mashini iko oneka boya kiasi bravo onde bena thina cia cancer ibenda kintu kitwa staging iko me thina una itete na site na ukienda kumea tutumaira kintu kitwa CT scan for staging imbisha oringa ona mashini iriku na mashini yetu. So Dennis Mugendi weru weekendi sibitari ni Guardian kangeta Igembe Central County ya Meru. Narua kire uria ndagitari mutaalamu na gucokia biuria biegi rurubwage ni bomweri kire kuru daktari na kuga kuri antu betikagia kwangerekano kugia mwana ni gutethaia ururubu bukanyia kinyakethira rimwe na rimwe boni uma daktari na kuongera na kuga ni bwega mwekuru kana mwari gukinya sibitari kenda ategero bwega ni mutaalamu ore mwekuru akoria kioria gukonia periods nonto
rimwe twirwa anabari bakirwa ta rira wina periods ukirwa ukamaka period pains iu ikathira rira ukagia na mwana kana rimwe ukigwa akirwa kinyani uria ndari mwari no ndegwa ndi na period pains. To a certain extent kwina some truth, lakini wili kumenya ora mtu mwili wa mtu itofauti. Kore that genetic predisposition ya kuga ukaya kwegwa your mother newa ena painful periods kwena higher chance ya kinya mwana mwari wake newa ena heavy periods ena painful periods, lakini ti kuga necessarily atina other causes share the painful periods. Kwa uno ewe still kwena that genetic predisposition ya kwa wena painful periods, lakini kwa kwena also other causes share kwa period chakuni kwa ile very painful. Ibure mwakona bida kwa kimenya kinyarira kwena ena every periods kwamba kwa kwena many other possible causes na nabida kwa kiraithirwa what could be causing that pain. Kire kuate mwekoro agia na mwana. Yes, to a certain, it's also true. No to bambi. Tukire krea mwekoro akuwe na painful periods, no to wakuwa contractions, shia masusira shia nyombe mwana. What happens? There mwekoro akuwe na mwana. There akuwe pregnant, masusuni shi stretchaga, no to the pregnancy. So to a certain extent, contractions share yoria after delivery, no wile kuire as strong ya mwekoro arena rea mwarea taina tarinanda. Lakini ituwa with a caution again. Pregnancy itself ne ya ina other responsibilities. Kwa otiomba kuga go treat painful periods koge na mwana utari ready koge na mwana. Na other possible causes share kwa wena pain periods no ireogo na ukaya na mwana utai tayari kwa na mwana na siko kwena after kwa na mwana sio kwa ukiendelea na those painful periods. Kwa uketho wena every periods na painful periods atibu kwa ni daktari kana tumenya kethera ino ni as a result of genetic kana ni as a kwena other possible causes share that painful periods. Kore also a certain chemical that produced. Ituje during early times there mwana mware are young ne we na more of that the chemical prostaglandins na maso shanita shwe respond more. Lakini wabura kuendelea gukora kwa periods kwena more periods no yuthire kinya the painful nesira yayo no to just the fact that kwena more periods na less of those substances are being produced. Kwa not necessarily kwa na mimba yake, lakini wewe wamekora kwenda kugea na more periods watuka pain kwa data ni kunyia. Kiuria kengekera mwekorongea oretie ni kuria kethira mwekoro ena painful periods no eteme agie mwana. The answer is no and yes. Gitumi mbuga ugu ni kwethirwa ubatora iria tona kwena many possible causes cia painful periods. Na cause ema ya painful periods tugire ni endometriosis na ino nge possible cause ya every periods ya painful periods ni fibroids na ituje these condition no ya endometriosis kana fibroids no shiwe ki affect fertility mono kaya kuwa ta endometriosis ni ko affect tubes no eteme mwekoro le mwikogia na mwana na ukaya kuwa fibroid ere bantu alayomba kwa eke affect implantation kana kwa ere karibu na tube no eteme mwekoro mba kwa ate atikogia na mwana kwa wa mwekoro na endometriosis kana fibroids no ewe eke affect fertility lakini rikanto again kuna many other possible causes kwa kuna other causes ya painful periods ambayo kwa itumba kwa kireta kwa kirigeria kugia na mwana kwa hiyo mwekore na painful period na kwa kemakira mantuma fertility yake na buda kwa koni daktari kaire batugire kenda menya kethira painful periods hinu ni kwa ikiretwa ni problem yomba kwa still also ikireta infertility.
Tugitana mbere na ntutu ingi nandi atongeria bakuma mara ni bataririte wega bakwithura kuri na thiri na ukiri nthigurune onde siasa cionekete gwitana mbere kung'enta guntu mwanya mwanya bakiaria kiri mambura ja maromba Anterite Chogoria atongeria baba barani ya mwana munini wa gavana kaunti ni Tharaka Nithi Nwenyaga Muisiraeli mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na bangi nkurukindi wa gwetete wega bwa nthiguru kugia na thiri bakiwa kira Kenya babatere kurumira ni weti na mbere. Martin Mugambi gatumenyithia nkuruke. Atongoria ba gicigo mbunge kia Mara ibainyeretie ngwataniro rwendo na nkinya urumwe kiri uruti wa wira na kenda gutigira mukaru wa kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gicigo mbunge kia Mara gutetheka. Gutulia mheshimiwa Mawira kwina thank you, tutaendelea kufanya kazi pamoja na tituli ba Mara twaugire tukautangu wetu kintu kimwe either ni national kana ni county government. Ndio tunaendelea kushirikiana namna hiyo. We are seamless into the agenda ni antu betu ba Chogoria na ba entire Mara constituency. Kero kwina kintu kyo kya function kya tabalabala kiambi taira mheshimiwa Kigoso adio na deputy president kyo na laisi akamulika na tuna barabara yetu ya Chogoria wetu. Na tunaendelea kusukuma kazi yetu namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ngo tikara gari dia runga meto kuno to mama ya metu. Dengi moro atungadiri. Ragari ni era leone kaunti ngi Mount Kenya. Ira inara. Tena yoeto ni wao. Bare aragia kagita kamaromba ma wandia Chogoria mbari tia Kaironi wandie ni Chogoria. Maromba mara makobanga banga netu NMC wandia Chogoria Franklin Mawira. Eto ali na challenge mwene ne muno ya tubakoreka ururu kwetho bakigwata gintu gitagwa dispensary leo. Na gintu gitwira takiroto ni tonto antu bare baumaga very long distance nikenda bathi akuwe turere kuri thibitari ire yakuwe nabo na thaino tukwari ogu thibitari u nembekire thini wa budget nekendwe akiruthwa tutwire tuoyaga Ngai kagita kaingi muno na tukiriragia antu betu tugwate gintu gitagwa thoko Chogoria gintu gitagwa thoko Chogoria guku gwetu na thaino tukwari ogu wona yarika bantu bara bonde bakambenefit ti antu baumaga na mana bare bakona nafasi eu ya kwitho bena store ona gwe gwengware mampo wajiaku wale masukuma jiaku guteko thija gitimbeni na kukongeka iri ni tonto iri agatwika ambia kureta antu betu aria nikenda into jetu tuthukijendagiria kuwe kagitani wa kumoninu wa gavana Wilson Nyaga Muisiraeli ariuga bathi rugendo rura rukubangwa kuthikuriungira mutongoru wa mugongo William Ruto ntugu ya Jumatatu gwenwa augire mathina marakariba gicigo mbunge kia Mara bagukurukira ntugu gwa ntugu gutege tukenge mutongoria aruragirwa gutwarura gwa kari wa nyama arura gwa kanda riba services to the electorate kana nduma mweshimiwa bomboele ninga yo motora moyo tondu nani ndi mwene ngiukaga guteko la bonkuga baba komanyane bakome abonkuga mabo botuga kwa nembuga gani halo ngauga kirato kwenda ni tha na kirato kwenda ni maende amona bobo atongoria baba iberingirite ndebe nontu bo achiacha mwanka wa 2027 kawa wanja bombangirite ate 2027 tariani na inyambegwe women rep nebo bangite nani ndenda kubwira atiri tio twena kareke kwa sababu tugwaterete bendere ya Tharaka Nithi county ya Mara Tharaka Nithi county turi burombo kura jienu antu betu ire jienge jienara na naria konge tutigire ni tukairomba kiripotera wero weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ntuko yanero akirimi kire na mikarire n'ugutaro burabu batakuthithia wona wokira rukire mbere mantu jangi jonthe. Mikarire ya narua ni agwakia gintu kia mbere uria ubati kuthithia. Kira maigo jaku amwe na rume mbere waria na Murungu waku na kinyantu. Thamba metho na wirie mwiri junthe ni thithino iria yo tuku itikethirwe ikithingatia muruki. Kinya nyomba yaku mirugure ndiricha jeje jonthe itarigairia kirumba.
Gucokeria nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakuona kanya kugwatanira na uni na nkuruki kinya kujukia kanya gaku kwithirwa gitutumira ntumiri gukonia kiuria kira tugukuritie utuku bonado tuchemanie kairi ntuku ya rojo kirinto cha weru tha mugwanja na kinya weru weekend kwendereka gitaga kega mbita kwantinya rikinywa monanirio mathithio na wokari Maureen Kirimi.